Үммүт үтүү күнүнен, келбит керекеминен ағарды боллун эхиэхэ саха битсирин олуқтоохторо Степан Левин атынан Жулуур республикатагы аһагас испиттээх күрэгин тыттыылаахтара. 2-нче сүүрбөк кehыл олонню хүрбө күнүгер амма олуһун бөтүң нэһилиэгин кен туттар киһитэ Саха республикатын культуратын туйгуна Степан Яковлевич Левин агуун сааһын белейтээтибит. Кини 1942 хыллааққа олунню сүрбө күнүгер меңе хаңалас районун тарагай нэһилиэгер төрөбүтэ. Бүтэйдээх орто сколатын 1961 сыллааққа үөрэнэн бүтерэт 2 сыл бүтэйдээх клубугар себедиссэйнэн ананан үлэлир. 1906 агыс 11 сылларга Жокускайдагы культурный сырдатар училищага үөрэнер. Ол кэнне 1907 сылтан Опсая сүрбе 2 сыл стаждаах бөтүн клубугар себедиссэйнэн директорынан тахарылаахтык үлэлир. Степан Левин салайытынан 1992 хыллааққа бөтүн клубугар Жулуур драма бөлөгөтөриллер. Платон Алексеевич Оюнускай оҕоҕу баҕарбыт, ыраахтааҕы ыяаҕа, кэччигэй кэриэһэ суох, наара суох, уонна да атын пьесалар туруоруллаллар. Кини үлэлир сылларгар бэйте берт элбэх ороллары онньообут. Ол курдук кэччигэй кэриэһэ суох, наара суох толоруларга сүрүн ороллары, ырыкыныып ыспатыгар өстөөх ханна сахан сатар тиэтэйбит, жүүл, ыраахтааҕы яаҕа пьесаларга оҕонньор, кынат пьесаға ферма бригадиринен, уйбаан бөтүнүскэй от саҕанньах пьесатыгар отчут, ханначчы торолларын олус табыллан онньура. Талааннаах киһи барытыгар дигиттер дииллере омуна суох. Биһиги стапааммыт ырыыһыт, олоңхоһут, тойуксут, артыс, режиссер, уруһуйдьут, салаяччы быһытынан жоҥҥу киэҥник биллэн умнуллубат суулуу иһи хааллардага. 2-нче хыллааққа Степан Левин өр сыралаах, тахаарылаах, эңкилэ суох сэмэ үлэтэ сыналанан Саха республикатын культуратын туйгуна үрдүк аат иҥэриллибитэ. 2-17 хыллаахтан бөтүҥнээҕи народ айымытын кини аатын честээхтик сүгэн, нэһилиэк, улуус чеһин дьоһуннаахтык көмүскүүр. Степан Яковлевич Левин аата үйэлэртэн үйэлэргэ өссө да ааттына туруу. Кини үлэлээбит үлэтэ, аяр талаана келер ытчакка үтүө холобур буола туруу диэн Жулуур республикатагы аһагас испиттээх күрэгин тэрийдибит. Манна Опсая 9 улустан 10 агас үлэ киирдэ. Хэтте Народунай 11 самодеятельный театральный коллектив кытынна. Совет лейтенант, колхоз, аға председателінен. Көп болмағын, олым өріс, мыңғыр өріс, өріс, кейі болар аналар
Жулуур республикатағы ағас испиктәк күрәгін вастыбыллақ жүлдүр составын кытары билсеғин. Алексей Константинович Захаров, республикатағы народ айымнытын жетін народнай айымны отделын салаячыта, Саха республикетін народнай театрдарын куратора. Сарглана Савична Адамова, Саха республикетін геокультурной сайды институтын режиссера, Российской Федерация театральной деятельдерин союғын члене, Саха республикатын театральной деятельдерин союғын бұрабылынетін члене, Саха республикатын культуратын үтіләқ үліхіде. Марина Валерьевна Корнилова, Үйнер көліні театрын артистката, Российской Федерация театральной деятельдерин союғын члене, Саха республикатын үтіләқ артистката. Степан Левин атынан куяр сетімнен ұтылы бұд Жулуур республикатағы ағас испиктәк тұраған түмігін білдерер долгудулақ түгенмет тосқойды. Лучший костюмированный спектакль номинация кыйылағы болла. Нюргун Батыр 5 анюлақ музыкальный драма. Толстяков атынан Черкехтегі народный театр. Таттылуға. Режиссер Лучшее световое и музыкальное оформление номинация кыйлагынан болла. Қарын Сибекки драма. Чымайкы нехилеге театральный коллектив. Мәңе қаңалас улуға. Режиссер Александра Васильева. Лучшая мужская роль номинация кыйлага Александр Дечковский. Салла жылғата спектакке Нюкулай ролун толырачу. Абаға народный театра Аммалуха. Режиссер Евгения Попова. Лучшая женская роль номинация кыйлага Мария Тихонова. Қағанда Оспат бас спектакке Лебедева Варвара ролун толырачу. Күнді күліктер мини-театр Сунтарулуха. Режиссер Василий Васильев. Лучшая мужская роль второго плана. Номинация кыйлага Гаврил Кычкин. Ревизор комедияға Городничай ролун толырачу. Былатын Юнская атынан Тататағы народный театр. Режиссер Валентина Бурнашова. Лучшая женская роль второго плана. Номинация кыйлага Акулина Аммосова. Сери тулаяға драмаға Боруско ролун толырачу. Қарасо көр күлі театра үйе бүлі улуға. Режиссердар Иван Касьянов, Тамара Семенова. За преданность якутской классике. Номинация кыйлага Оғоғы бағарбыт комедия. Иванова атынан Орогу народный театра. Үйе бүлі улуға. Режиссер Саина Васильева. Лучший актерский ансамбль. Номинация кыйлага На любовном фронте спектакль. Эврика театральный коллектива. Мәңе қаңылас улуға. Режиссер Мария Владимирова. Дебют. Номинация кыйлага Эрие Буруя мини-театра. Томпо улуға. Режиссер Семен Черкашин. Надежда. Номинация кыйлага Саян Касьянов. Қарасо көр күлі театра үйе бүлі улуға. Самодеятельный театрдар түміктері. Үхіс местеғі тегісті, онна 5 тыхынча қарчынан нағарадыланар. Сери сылын оғылыро драма. Жулуур театральный коллектив. Аммалуха. Режиссер Татьяна Христофорова. 2 местеғі тегісті, онна ағыз тыхынча қарчынан нағарадыланар. Чумпу бүлүү драма. Эйге театральный коллектива. Амма улуға. Режиссер Марианна Ефимова. Бастықы местеға тегісті, онна 10 тыхынча қарчынан нағарадыланар. Қарын Сибекки драма. Чымайкын хилеге театральный коллектив. Мәңе қаңалас улуға. Режиссер Александра Васильева. Народный театрдар түміктері.
үһүс местеға тигисте уонна 5 тыһынча қарчынан нағарадыланна сорук-борукка испиктек Николаева атынан Народный театр Сунтарулуха, режиссер Юрий Очасов. 2 местеға тигисте уонна агыс тыһынча қарчынан нағарадыланар Комус уонна күрегей драма Гоголев Кындыл атынан Народный театра Бюлюлуха, режиссер Маргарита Соколова. Бастакы местеға тигисте уонна 10 тыһынча қарчынан нағарадыланар ревизор комедия Булатына Юнускай атынан Татта Народный театра, режиссер Валентина Бурнашова. Гран-при үрдігаты биллерерге тылбарар Степан Левин олугар, скульптор Владимир Левинга. Степан Левин атынан Жулур республикатағы ағас спектакль көреген гран-при қағайына болла Салла жылқата. Спектакль Афган Народный театра Аммолуға, режиссер Евгения Попова. Степан Левин оғынырын атыттан бұл 30 тыһынча уғатшыны тұттырбын көңілі. Степан Левин атынан Жулур республикатағы ағас спектакль көреген кытылақтарыгар, бука баргытыгар, мақтал бұтын білдіребіт, ғыйлақтарға әғәрді істіңін әтебіт. Бұ көрек традиция бұғытынан олықтынан 2 сыл тоқтабыллақ ұйдылы ден білдіребіт. Кыттачылар бұтыгар өссөрдіксі дегелері жоллоқ олығы бағарабыт. Көрсіөққа дері.